Pasukan darat Rusia bersama tentara terus menggembirakan Ukraina. Satu persatu daerah lawan dikuasai. Tribun Timur mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Sabtu 5 Maret, Rusia terus bergerak dan melanjutkan operasi ofensif. Hari ke-10 sejak operasi, militer Kremlin telah mencapai garis Bohuslavka, Telmahovka hingga Kalinovka. Sementara pasukan unit angkatan bersenjata Republik Rakyat Donetsk merangsek hingga 27 km dalam semalam. Permukiman Novogrigorovka, Novonikolaivka, Vishnevatoye, Volnoye, Listivianka dan Antonovka dikuasai. Unit angkatan bersenjata Rusia juga terus membombardir target strategis. Selama 24 jam terakhir, pemukiman Preobrazhenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorosnyanka, Resetilovskoye, Konstantinovka, Shevchenko, Chubarevka, Proletarskoye, Lyubimovka telah dikuasai, kata jubir Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov Sabtu waktu setempat. Igor juga menuding pihak lawan berlindung di pemukiman sipil seperti rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak. Unit Batalion Nasional Azov dan Aidar menembaki unit-unit milisi rakyat yang telah memasuki kota dari posisi yang dilengkapi di sekolah, rumah sakit bersalin dan taman kanak-kanak, kata Igor. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan terhadap aset militer Ukraina. Selama sehari terakhir, serangan senjata jarak jauh presisi tinggi menghancurkan gudang amunisi di wilayah unit militer Zhytomyr, tempat sistem rudal anti-tank Javelin dan NLOW disimpan. Secara total, 2037 aset militer Ukraina diserang selama operasi tersebut. Di antaranya, 71 titik kontrol dan pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina, 98 sistem rudal anti-pesawat S-300, Buk M1 dan OSA, serta 61 stasiun radar. Sebanyak 66 pesawat di darat dan 16 pesawat di udara, 708 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 74 peluncur roket ganda, 261 artileri dan mortir lapangan, 505 unit kendaraan militer khusus, serta 56 kendaraan udara tak berawak. Hari ini, pada tanggal 5 Maret mulai pukul 10 pagi. Waktu Moskow, pihak Rusia menyatakan rezim diam dan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan Mariupol dan Volnovakha. Koridor kemanusiaan dan rute keluar telah dikoordinasikan dengan pihak Ukraina. Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка, Тельмаховка, Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров, взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатая, Вольная, Листвянка, Беловеж, Златоустовка и Антоновка. Подразделения российских вооруженных сил ведут наступательные действия широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольская, Загорная, Дорожнянка, Решетиловская, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарская, Любимовка. Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов Азов и Айдар ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, детских садах, больницах. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «Инлоу». Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, Бук-М1 и ОСА, а также 61 радиолокационная станция. Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники,
а также 56 беспилотных летательных аппаратов. Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени, российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.